ndiko ndaza ireshi muga birahindutse gatonya shiriba tukaziyo kibampamagara we mu mwanya ndacanza kuri barampamagaye we mu mwanya mvuye cyanda kurondera cyanda kurondera mu mwanya mutonya ntari ndibaza sinebaje meze gutemeze kwicanye none wenyine ndabashaka cyane mwana umugenzi abafisi nese zitaje ndipfuza kumenya izina ayitwa Claudine izina ryiza nacyo nitwa Thierry nawe izina ryawe ni ryiza gusa mubera sister gusa ntacyo bitwaye basi numva yuko twogiranira ubugenzi ndifuza ko mbere umugenzi kwanza nanje yewe ntacyo bitwaye biravye neza kuva ku kuguru gushika ku mutwe jama mbere umukunzi uri umwana mwiza wambaye neza isura nziza basi nta n'umuntu arakubwire ko shambwira vrema mbwira ushobora ndakubwire je nukuresha ku nkunde gusa ahasigaye ico uzobona uzokibona nzokwereka urukundo icari muri sura yamenga n'ubugari bw'ibigori bacunze hirya yewe nta na kimwe wese nakweretse amahera ahari nta na kimwe n'isura irahinduka n'umugenzi muhagararanye wambwiye ugiye ku kazi waje kwa mugenzi se mawe uwo mugenzi ni uwawe kujusutira ibintu bamenga ni munoni nibi none urazanya mbe wowe ubyibusha udatekereza urinde kwanjye inki barakagaburira amenga ntikajya nyakurya wicaye ku munyu benda kubaze ama rero wambwiye ngo rega sinabyumvise neza naho urarya ndarya cyane ndarya ubwo mbe ndakubaze yaguhaye ubyibushe nk'udatekereza nka urinde wewe yo kubasa nisoni ubwira ubabwira wenyine uyu ni inde ndakubaza uyu ni inde mugabo sheri uyu ni umusore wiwe wambwiye n'ugiye ku kazi none iki gice basi ibyo basi mbwira uyu ni uwahe utari kuransobanurira neza ndakeneye kubimenya uyu n'umugenzi n'umugenzi wambwiye ngo ugiye ku kazi ashobora gukunda iki no gukomera cyangwa tugende sanga Gende mwakankwege mwese mwende kure kweli tone hirisera n'iki kibyibushe nk'igice ariko wowe narakubwiye ugura ibisusu uranga nibunkwaze tutafatwa n'igitelefone cyawe ampaye ntacyo nkeneye byose nanga mpereza telefone yanjye mpereza telefone yanjye ndavuga ati mpereza telefone bene muri ko mwati uyu muhungu ngo njijije ibisusu ngo nuko ngo atabisusu ngira aza gukunda iyi sanogoro y'umukobwa we nagutumye ibisusu uje kubigura y'abandi babigura byarakunaniye reka rero nirabira b'ibisusu Kwari kundira ibisusu bikurya he barabijya barabijya nanjye yofisa gatanu wewe uri gice uzokora muri gice ese rimwe baje natungira kinyama ke uzokora muri gice baruhane umviriza ndababwiye
nta gisusu ugira ego sana kukimata nta gisusu ngira tekereza reka nanje nirabe ko ndagifise yo emuko munganye ubwenge ni wihangane we wagize ibibazo nk'ibyo nagize kandi jewe ndagiye reba uko ugenda nawe zongo zijya tafase uzi uko utanyongera ayandi zunguza iyo sura yawe menga n'ubugari bw'ibigori bacumbye hirya yejo usanga iryo tafari mbiri wawe genda nyongera ayandi none urazi umwuka umazemo je nako kaye nanjye ndakunywa akantu atari uko naho twariryo abantu Sheri ega ndinda umunyene mburi telefone mburi umugore byose nongeye kubaho gutyo n'ukuri kw'Imana wumva ndakubwire Imana nabyemeye nta na kimwe tutisubire ego shashe n'ukuri sinzosubira n'ukuri nyene n'ukuri sinzosubira kandi urakoze n'ukuri mama ikindi nashaka kubwira genda ugumane na kirya gice